Salbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket na dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapaulwan. Naaman abakit dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Para karagiti sana makaawat iti sao anaamen daytoy ket naagom, napaidam, naimot, makasarili. Nagita ti kayat na asawan, pagyamana. Anda kamat gayam dita-ditang. Apay aya, anya ti bagam sinte. Tagpuskol ti bunga ti kalamansem. Pumurosak man iti talo abukal. Ay saan Di pa ikot amin nun alumabas magsipuraws kung magsidawatan. Talo bukal lang, Mike. Abay nga ipilit mo, si kaya tinagmula. Mala, bay amaw, naaman ka na unay. Kasta ti ibagam, tadi ka makadawat. Agmula ka ngamin saan ka amang namnama itimula ti sa bali at tao? Nagadon asaom, kat awan mo't pinuros ka nga oray maysa. Oray daytan. Di yung pala inikan mat ni Tata Sinte. Talo piraso lang matikid-kid daw na. Ay, marwam da. No inikam ti maysa, sumarunong tumo jay maysa, aging ga amay boss. Unay daytan kaka. Imposible tamay boss kat nagpuskol ti bunga na. Tartari patuk nga men, pagrigrigatak asibsibugaan, kun paggasgastok iti abuno, tapno pumuskol ti bunga na, kalpasan na, dawaten dalaag, naglalaingan damat. Nanang, di yu ka di ammo, at ti managparabor kat adumot la bindisyon ti masagrap na. Ay, mabindisyon na tanagagutak. Oray man, padawat ka, padawat, no sadot ka mat ngagmula. Di maibusan ka mulaan. Sabali kayo, nanang. Ay, talaga sabali ak kadakwada. Ta saan ka man nagdadawat, idinto ta isunak at agdadawat. Unay daytan kaka. Anya day tatasinte, apaglabanag apapaya baraw. Itad ko kin kata, ti bunga ti papaya may. Ay, naging magkayumot ng tata. Ala, awate mo ang tanay na dagsain. Nagdakil nga may. Agyaman ako na tata. Nakaparparabor kayo. Mababay na kiti naramid ni nanang ka na kayo. Talula piraso ti kalamansi kat pinaidaman na kayo pa. Ay, awan kanyak na jay barok. Talaga akasta. Naiduma ka mo, kininanang mo, naparabor ka. Idinto tati inam ka napaidam. Dahil tati pagbabay naktata. Awan pilpil yan ni nanang nga imutan. Ay, unay dahil tan. Nagsamitan day ta apapaya teday. Wan nga rin nanan. Nagpintas tilang anak ng naimas. Huwag nga raw. Ay, adot na kang ko. Nangalaam nga iti day ta. Intad jay tao nga inimutan niyo. Sino tao? Ni Tata Sinti. Dakdakkel pa data intad na ngam ti daw-dawatan na talo bukala kalamansay. Ay, unay day tan kaka. Boyet! Nagaduti bunga ti lukban na naragrag. Agpidot ta.
Wan girly. Nagsamid na kita. Mangalak ti dua. Hindi mo mawid na itaata dadakal. May salang talaan. Adamot supot ko. Sakay sa talaan, tanatagsan na kita. Sige, agpido takam. Apay dagital alain yaw. May salang, Lola. Sana babalain. Tabo nga ti lukban mi dagita. Naragragmat. San Unlola. limat na sinukdal? Unmarod. Ay, saan kayo man na rason? Ay, sika, isublim day ta. Apay ngay, Lola. May salangot, tilaan mo eh. Naiwaramot lang dagita, Lola. Malungtot dagita, nawan timang pidot. Nagadaw. Ay, kanon ti kalding mi dagita. Ano? Ha? May naitan. Psst! Boye, girly, Apay ang kaltede. umay kayo dito eh. Tadaytod ka. Wanang kal. Tapi angkal. Nakita tinapasama kita. Masyanak ka na kayo. Sige, mangala kayo ni Tilokban. Tani, imunoy ganinanang. Alaan nyo ti, kabaalan nyo nga alaan. Ay, thank you, Uncle. Thank you, angkal. Nagsingpad kayo. Ikan kayo ti kwartayaw. Tay igatang nyo ti tinapay yaw di tadalan. Ay, thank you, Uncle. Nagsingpot ko, unay. Ay na, sika ko man ti tatang mi. Ay, unay daytan kaka. Ay niya tikit kita dito, ay manang iseng. Ay, tamang kayo tipias. Apay aya nga men, day ta kayo tipias. Ay, naglaing ka nga bunga daytan. Napurpuran ni ti bunga day ta kayo na. Nakayayat. Ay, pumurusak man ni tang. Ay, sada babalin ama ng iseng. Ay, nagpuspos ti bunga na. Mga laklay ti uray 5 piraso. Wano, indam. Pagalsum ko lang. Saan nga ro na mabalin? Ngamen, no inikkan ka ita, dumawat kan tumanan. Kano da makakitang ikan ka, dumawat damat. Papanan na ngay, no di may bustaw. Ay, diyak kaya ta may busti mulak. Mulak dayta. Isa siyak lang ti agnumar iti dayta. Naglaing kayaw, no da kayo ki din ti agnumar iti nagrigatak. Agmula kayo mo ta. Awam pala tinaalak. Ngam sa nga iktarian tinasaom. Amon ka. Kaslawan kaya mo ti pada matao. Amon. Di ka lang makarawat apaan na kaon. Ay nagalas ka na bagat. Ay nakaala si kababalin mo. Paidam ka. Amon ka. Agom kanimot. Kawi-kawang kantupay mga basnot di tapuon ti piyas. Kanto pa ti bibita kay palsit, iti kabang ibang barangay langgong. Anya, sika, ti mangi palsit kanyak, kat naluklo magsapa di walis ting-ting ko ngam tabagem kaka. Ayunay daytan kaka. Lola Sing, Ha? Apay akin na makamnak, tede. ala nyo na iti sanga supo tapyas. Ha? Sanga supaw. Nay, nagaduma dayta. Ate Lola, Ay, inaagyaman ak abaraw. Imbag pa'y keng ka, tasaan ka nga imot, akasiti inam. nakita kan nangko ti panagsubangyo kan nanang. Pasinsyaan nyo ni nanang Lola, ha? Ay, nabaraw, kawanan yaman na. Sana balay ta, saan ka mo takasiti inam. Langit kendaga ti diferensya yung agina. Dagalas, di ka mabalin na. Idinto ta nakasingsingpot ka tao. Imbag ata, nagagmaw ti panagsasaw ti inam. Nadaki ti balay. Talaga sipsiputak ni nanang. Nang runa no rumbar di tapalay. May pasubo ang makiriri. Nga pulang iti kinaamon na. Unay kat ngamin na itan. Ay, anya ti sirsiripom di tayo Maricel. Ay, nasaya at tada kayo nananitang. Ibagamaw na niya ti masapul mo tanay. Agis ti marak pa'y kadagiti mulak. Diyak kaya ti may sturbaw. Ay, unay daytan nana. Kwa nana, bumuludak man iti silyasiyo. Takurang ti paglutuan may nga agukasyon.
Da kay lati tao ang managokasyon, adi na mo ti gumatang kadagiti kasapulan na, mangnamnama kayo lang iti bolod-bolod. Ado ti gamit mi nana, para okasyon ngem kimurang nga rod, nakitak met nga dasilyasiyo, iso buludek pa'y kuma. Kaya mo asawan, gimata nga kiti silyasi may, tapno da kayo ti mangirunot. Italaeng mo't na bumulodak kada kayo, nana. Kasanaon, no kasta amin nun ti ibaga dagiti bumulod, nga italaeng mo't na bumulod da. Ayawan marunot ti gamit ko, asaan asyak ti mangusar. No kayat mo da usaram, gumatang kamat. Ay unay daytan, kaka. Di yu lang aruden ipabulod, adupay ngagkakasakit asa uyo. Ay nasayati kasta, tapno di kang tun bumulod pa'y iti urayan niya. Nalabos mo't ti kinapaidam yun, nana. Nakaamamon kayo. Kaslawan kasapulan nyo ti padayo tao. Ay, awan ti kasapula kada kayaw. Ta saan na ka managdawat kun managbulawd. Ha? Ay, tak-tak. Banog. Kun pan nakapasakit ti ginanab ko nga imay bimulod. Sawan mo't tinabulod ko. Unay daytan, kaka. Hindi. Agarbis mutan. Ay talaga nga itudunan Mapag-isaw, nailipas ko nga inistimar dagiti daddo maamulak. Nung sayang ti bannog ko nagsibog, tagtudo mo lagayam just kay. Nanang, ang tudon. Anya pala't araramidon nyo dita? Ay, istimar pa ti daddo maamulak. Ure matudwan akon ata, agdigo saktulaangan. Ay na, apay ngay akas to'y tirignak. Lami na nagbara ti bagek. Ay, nagsakit pa iti ulok. Ay nanang, apay akas ta kila ngayon. Maday ti bagbagik anak. Kunak, tupay ka. Amuyaw, ti bakit wano lakay? Nalakadan ngagsaksakit. So nga aganad kayo. Di kaya kalinto daw. Kun di baybayan na maupar kun mamagaan iti bagiyo tiling at yaw. Ay na, talaga anabara akin. Nagut-ut ti bagbagi, kudkudil ko kun ti ulok. Ay, diyak kabailan da ito anak ko. Ang sakit pa iti baruukong ko. Day tatisang kaibagak kada kayo nanang. Saan nyo apampaminsanan tiyag trabaho? Ituloy yung tumanan no nakainana kayon. Tapno saan kayo ma-overwork? Wano ma-overfatigue? Ta madi iti salon at ta. Di yumot kayat ti paisuraw. Gusto na itan anak. Ipanaklatan iti doktor tamarigata anak. Anya? Sa payrabrabin. Awan mo't nga rudlugan tayo. Agpatulong kan kadagiti karuba nga dalugan na. Mala. Mabit lang nga ron, ay nakasarita na giti at dalugan na dita. Sa pahirabrabi, kababain ti mang disturbo kadakwada no maturog dan. No awan maalam ditan agad kasaritam ni Junior, ta arkila umon tilugan na. Barang nakaring pa, kaison ti mang maneho. Adabain ko kadakwada amin nanang. Adabad record yo kadakwada. Iti may bumulbulod ni Maricel nga asawa ni Junior iti dakkala kaldero kung kasirola kung dakkala silyase pinabainan niyo. Di yumot nga ron pinabuluran. Ita, mapanak agid daw iti tulong para ka na kayaw. Pakawanan na kanak. Ibagam ka na kwada ta kayat ko tagkin daw iti pamakawan da. No sige, mangkita ako niti paglugaran niyo mapaniti ospital. Oh, naikat nga mindaytan. Lumabas kami mutlaang dito'y kini Junior, dito ospital, dimagas kami. Ayan nga ni Junior. Gumatgat ang iti prutas kan makmakan para kininananitang. Nagsaya at kayo akaruba. Dinisturbok pa titurog nila kay mo hindi namin sa narabi. Tapno maitaray ko lang ni nanang dito ospital. Ay na, di yun pampanunutan day tate di. Asino kumangay tagiin na rayat iti tiyempo tirigat, no di datayo magkakaroba.
Una nga mo sana kasta ti kapanunutan ni nanang. Isa mababainak ka na kayo akaruba me. Maawatan mi ni nanang mo, Teddy. Agpada kayo ka ni Junior ang nagsaya at ikababalin na. Ada ka ba't gaya, Maricel, anak? Ni nanang. Nakaring kayo mat gaya man, nana. Umasida ka kada kayo, ah. Maricel, balasang ko. Pakawanan na ko, ma. Ay, nanana, saan nyo na pampanunutan dayta? Adal kada kayo daytan nanang. Madi tinaamon. Tinapaidam, imot, wano, naagom. At ilang bagbagi na tiyang muna. Unay daytan, anak. Makapasakit adenggan. Makapasakit nanang. Ngam, pakaadalan nyo mo it. Unmut kit di, ah. Teddy, saan mo nga ipalagip kininananitang dagiti pagkapuyan na akas kadagita. Tama ding agpaiso. Ang mga nod-ada stress, imbis nga umimbag kat ad-adan. Kaya't ko ngayon rumwar ni nanang dito ospital, ket sabalin ti kinatao na. Si kamot. Adayamot kasta. Ada, balasang ko. Siyak, dayta. Kat ikarik, agbalbaliw akon. Kat da kayo, tinakatulong kanyak. Tapno agbalbaliw. Ay, unay daytan, kaka. Ditan kagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan. Naamon abakit. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Nalailo a panagsao. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Kapanan nyo, Lola. Di mo na maganda agparak tulatan baraw. Ay, nangaw kayo, Lola. Mano ti plitay aging ga iti terminal apag sardingan to'y bas. Basit laheng, Lola. Kasanaw ti kabasi na. Kasti na jay. 45 pesos no regular fare. No estudyante, wano senior, 35 pesos. Ay, nabarok. Nag-istorya ka pa lang itinapaot. Di ka pa lang imbaga, 35 lang para kanyak. Ay, saan ata? Kaya't kayo pa'y a-discountan. Ha? Ay, nagsayatan do kasta. Well, Lola, isa mangtad kayong tulangan, iti 15 pesos. Ha? Ay, naglakamot yan. Ay, nadi pa lang arod libre. Ha? Ay, nadaytan kaka. Papanamadeng. Dong sagak tulatan iti terminal pagsardangan niyo, Manong. Estudyante ka kaday. Nagsardangak nga gadal, Manong. Tawan ti pagadal ko. Ay, kasi kamot na raw. Mala, ilibre kong ti playtime. Ha? Saan na discounted, Manong? Saan na a-discount? Hindi pa'y kat libre. Saan ka nag-playtime? Ala, kababain, Manong. Okay lang nga rin. Nag-cute ka ngamin. Joke lang. Unay daytan kaka. Hello. Nagbayag ka mo taon? Aguri ka mo ta. Kung punuwak nga raw. Ayun mo ya. Imbagak mo tangkan ka nga dak dito yung market. Ado ti minarkit ko, nagdagsen pay. Unay detan bakit? Anong samtaon? Timapan ni di highway. Kano nagtulag ta, dagasin nak dito yung market. Ti kunak, dagasan ka, no awan pa sa hiro. Ngam nadakit, kitaan to kunak. Ado nga raw, ti awit ka. No di nak mauray. Ag-tricycle kan taon. Ay, sayang ti tricycle. Mapan kagid din ni di highway. Pagisun to, no lumabas to ibas. Unay detan. Ayan mo ngay. Itay kami pa dito yung bus stop. Maraktak ka. Kababain ka na ti pasayros. Sikat ti managtak.
Itayak pa, nga gururay dito market. Anya, nagmutalang kamutan. Amom anak ano ti pasayrok. Alangan nga agree ko sakpa dito market. Bagtit ka mag. Sikat ti bagtek. Naktanganak dito yan, nga gururay. Nagdanakam mo. Imay ka kumandi ti bastap. Imbagak maut, adagasin nak. Nagmutalang kamutan. Di ka makawawat. May ka man dito ka, tong-pitong-pisan kan. Si Kanto pa ito may kutong pisan dita. May kan, tarabisan ka iti sango na iti pasayros. Tanay, matuukan rin nga gururay. Uray na. Tasikat yung may kwarabisan. Darasim kitde na nga. Mangibayag ka, ni makadlawan lagi ti pasayros. Manaktak ka. Uray nak. To may karabisan dita. Darasim kitde. O, naidetan. Awan na gitu nga gasawa. Rico, Prima, kasarita kayo mampay, sakbay nga agbiyahe kayo. Apay ka dinanang. Pangaasi yung anak ko, tadi kay mangibabain kadagiti pasahiros yo. Ha? Adda na kay baga kanyak, anagapa kayo manen kini Prima, iti sango dagiti pasahiro yo. Kababain. Day tanto mat ababay. Apay asyak titubom nga ibagtait. Sikat ibagtay. Isungarod na nagrerita. Tatila pagbabagtitam. Sika, tibagtit! Sangwanak pa'y kat di kay mabain nga agapa. Di ad-adan, iti sangwanan ti sabali at tao. Kasano ngamin kat, ay nagulimag kan Prima. No high blood ti maysa, saan makigiddan ti maysa kada kayo. Tanudwa kayo a high blood, ay kagubatan, nakababain. Marengreng wano masuron dagiti pasahero yun kasta. Kababain pa ikit din iti akin ko kwa iti minibus apakitrabahuan yaw. Nadaman ti may nayon ka. Mabalin ka day. Ano ang tinawag kayo ti cellphone? Nang rona no agapa kayaw. Idepin yaw to speaker. Agapa kayaw anak ka loudspeaker. O naidetan ka. Ay, madi ati kasta. No saan anak ka loudspeaker? Naka-bluetooth. Naka-bluetooth kayaw nga agapa. Kaskada naka-loudspeaker. Ay, unay daitan, kaka. Papanan niya o kakabsat. Ija terminal. 5 ka kadin tiplete, manong. Ay, ilakakon para kan ka aray. Joke lang. Ha? Isupay mo lang ti plate aray. Sana 5 ka, saan mo't ang himina. Ang nunda kaya suki akit. Nalakalaang. Ay, thank you nga Ruda, manong. Nating thank you kapay aadeng. Mayat ti kasta manong. Naragsa ka driver. Di na mo ti agunget. Wano agsuplado. Ay, nasa omo na deng. Unay daytan. Ano? Ada ka lang arudan tiyo nagtibas. Awagan nakpailaang dang nga. Utro ka maut. Kita managado ti awit dagiti pasayro. Di na pa'y tulungan. Amo man nagdadagsan dagijay. Langgong. Kita masup-supya kita. Mutalang ka talaga. Awan utak mo. Idipan ka man lagan. Laglag at tao. Makasangpot tanto man lang takitaam. Apay ngay kaskas jay nak. Anya ngay kaskas niyang ibagbagamot, prima. Amom Rico, nagalas taw galim. Diyakan mo no sino tinagalas ti ugali na. Nagalas taw galim. Nubalasang ti pasayrom, naggayad ti ismaw. Ulito ka, naggayad ti ismaw, nubalasang ti pasahirom. Agkuri man ti imon mo dang nga. Laglag ka kidi Kurso na daam amin na babae alumugan. Di maamaw ti sasawang prima. No driver ka, no konduktor ka. Masapula na isam. Kan man nakigayam ka, tapno kay kayat na ka nagti pasayraw. Kay kayat na ti lumugan iti bas mo.
Tano na uyong ka. Saan da apagan ano tilumugan iti basmaw? Kastaw iti makunada. Ay, dayta driver, wano dayta konduktor. Merdoot. Suplado, nagtangsayt. Diyak kaya tilumugan ita. Kunada Apay nga raw, atang tangsitan nak. Saan ka mo tapasayro? Anya, ay unay daytan kaka. Rikaw, anak, masakitan mo't ati asawam, no pagsasawam iti makapasakit asasaaw. Oray so, kastamot ti aramid na kanyak na nang. Balbalsem nga raw, Masurunak lang. made ti kasta anak, awan ti respeto yo iti tunggal maysa. Sapay, ipakaamuyaw iti sangalubungan. Mabalin nyo matapagsaritaan dagiti bambanag dito'y balay, kun iti naalumamay apamayan. Saan anas kaan nga iyapayaw, ta nagalas ti kasta. Masapo la mamuan mo ti prima, nagitang ibagbaga kayo nanang. Iti kasta, amunak mo't araumay. Talaga, akasarita da kay manan iti maudi agundaway. Sakbay a pagbabawyan nyo adwa, dayta nga style yaw, unay daytan. Lakay, nasaysaya at mutlaeng nudo ata makisarita kadariko kun prima. Ta nalabusen ti kinawan ba inda. Narwamdan nga agapa iti publiko. Mas daawak mo ta. Awan mo't makanakam kanakwada. Agpadadaan na laing launay. Agpadada pambida. Un nga raw. Awan pa'y lalailwan damot iti tunggal maysa. May salaeng kumaati high blood kadakwada. Saan kat nga aggidanda. Tapno maliklikan ti gubat. Una daytan kaka. Awan nga ro ti lalailwan na iti tunggal maysa. Iso sigay. Kasarita taman na iti dua nga awan manaknakam na. Unay daytan. Anya ngay ita. Plano da kayo pa'y lang akasarita ken bagbagaan ngem nakadano nen kinila kay Edmundo. Unirod nanang. Masino nga tamot ti tarabita ba ng idandanon? Naglapayag ti daga. Apa hindi yung amaw? Kalmaysa. Mga ti sangalubungan ti apayaw ta nakaloud speaker kas kada naka-bluetooth. Debistado kayaw. Apay nga min ayata naka-bluetooth kayo nga gapa. Tapno nalawag ang mga ka. Di anyaman na napati kapag saritaan may. Naurino kas ti ngagtartaray ti boss. Tirigat na. Kat saan mo't napatag-abanag ti pagsaritaan nyo. No di kat panagpinalas tugyo adwano asino tinalalaing arumasaon. Maday ti kasta. O ita. Anya ti irason niyaw kanila kay Edmundo ang akin kuko iti bas. Anya ti irason niyaw no ikaten na kayaon. Makisarita ak nanang tatang. Agpakpakaasi ak. Sika, prima, anya mo't ti makunam, no? Maawanan kayo ni ti panggedan nga gasawa. Kwa nanang, san kam taon nga gapakin ni Rico? Pudno ka di dayta asal salawasawang. Ay saan akasta at iterminum anak, kastoy kuma, napudno ka kaday iti ibagbagam, kasjay saan asal salawasawam, ta makapasakit day ta abalikas. Anadan nyo nga may nagiti balikas yaw. Tore balikas lang dayta no nasakit adanggan. Ay, makaiwa mo't tirik na. Tapno amuyaw. Natagtadam pa iti balikas angam ti kampilan. Ano sumugat kat nasakit. Anya, maikariyo ka di adwa, asaan kayon nga agpinasakit, babaan ka dagiti makaiwa asasaaw.
Nanang, tatang, kayat ko ti kapya, isa may karik na ita. Uray siyak mo to na. Diyak kaya taong tiriray. Nasaya at launay, no masustineriyo na ita. Kada kayo matlang ti mairanaw, no kasta. Kan saan yaw, ngay loudspeaker, kas kada i-bluetooth, ti saritaan yaw, amang mangagan ng iti tao. Masapol nga min tata, nga mangag ti saritaan may ta, naariwawa. Pala, mabalin na ita. Ngamno agapa kayaw. Idipin yun ti bluetooth na kas kada loudspeaker na. Unay na ita. Sige tata, aramidak na ita. Kan, agkari kayo, akanayon kayon nga agkinaawatan. Tapno na baligi ti biyagyaw nga agasawa. Alawaw nanang. Nanang, kaduan na kami kumamapan makisarita kanila kay Edmund daw. Agkari kami ti sango na. Wow nanang, agkari kami asaan kamtong nga gapa apulaws. Saan ayala kay? Katuan mo't baka. Oh, kasta nagsaya at adenggan tinalailo apa nagsaaw. Saan kat anagubsang? Unay daytan kaka. Ditan kagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan, pauluan. Nalailo, apa nagsao. Dito'y programa tayo. O naidaytan kaka. Manipo, di Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan, pauluan. Siyak mamay. Dito'y drama tayo. O naidaytan kaka. Alito, mabalkon! Ay, Wayne, sumarunuak! Papanagmanag, ingka man mangisalan. Ay, normal na ita baka masapol makikooperate kami mo't lalaki Tano saan? Awan lalaki mapan mangisala kadag iti babae iti salaan. Si kalaang ayat ti lalaki. Nagaduda pa'y mat. Oray saan ka amapan, agtuloy lat tatisala. Ay, kababain mo't bakit? No lang ti awan. Kanayon na kasta. Obligasyon mo ayat ti mapan mangisala kadag iti babae. Kaslakastan Langgong, nagkunang obligasyon mo. Ay, di ka man manaktak, Christina. Kababain, no saan nakamapan. Kat namnamain na ti kaadak ijay. Kanayon mutlaangan dayta. Amapan ka mangisalsala ka nagiti babbalasang. Dayta latan tararamidam. Kay kaya mula unay laglag. Unay na itang kaka. Masurunak unay kinitatang yaw. Kaslaawan anak na babae. Apay ayaman na nanang. Napanmanan na kisala Sika kumaati mapan mangisala ka nagiti babbalasang. Tas sika tibaraw saan kat nga isaw alaklakayan. Agbibisin ni tatang yaw. Agimun kay samot nanang. Ay saan? Agam masurunak launay ti kasta nga ramid ti may sa alakay. Nagalas. Apan mangsiksikat ka nagiti babae. Gangganasin na ti mapan mang tsansing iti sikat kada ima nagiti babae. Oo, makita yun nanang. Agim-imon kayo kung nagtumay. Sika mamat, ti mapan umap-apros iti babae ti salaan. No niya mo tirik na ti asawam? Ni nanang mat, amuyo mat ngawan pa'y asawa. Uno saan? Sika ti babae ang mapan agpapa-apros kadag iti lalaki iti salaan. Kanawidan mo't na dyan nanang. Normal lang agsasala ng iti babae kan lalaki. Normal nga taday ta kinitatang yaw? Una nang. Normal lang deta. Una deta. Nagganas ti agsala niya, Carlito. Ay, uwan mo't bakit? Kunak to pa ikat. Nagganas ti umapros iti sikat ti babae niya. Nang runa pa'y no sikat ti balasang. Sa bali man daytan bakit? Ay, agtal na ka man, Carlito.
Sige, agpapas ka mapan mangisalsalay ti babae. Ha? Nasapa ka unay ang nag-awid. Alas 11 laang itirabi Ha? Unay daytan kaka. Pinalpas mo kumapay ti panagsasala. Dapay mo latukar. Awan na. Alas 2 ton iti parbangon numalpas ti panagsasala. Ay, agsubli ka pa'y nga rod, Ay, awan na. Nabanog ako na baka makaturog ako. Medyo naisyan mi pa'y ijay. Nagsaya atan abiyag. Naginom kayaw. Kalpasan na. Nangisala kayaw kadagiti babaeng agkakalapsat. Nagganasaan niya. Ay, katuwan Anya nga mit na kitang ibagbagam, Christina. Agsubli kay ti salaan. San penalpas? Aguma ka? Ay unay na itang kaka. Makapasuron. Adamanan agpamuda. Apay ngay ang masuron kayo, nanang? Day tala ti sipsiputan ti amayaw. Ha? Ure kita, isumanan ti kuto-kuto iti salunan. Isu ti dadaulaw, amapan mangisala. Agim-imon kayon samot, nanang. Sika mamatanda asawa na wanunubyo na. Kalpasan na, tila rak-rakapun na dita babae akasala. Normal day tananang. Nungay siyakmat, ti mapan agparakap dita. Ha? Nanang? Normal ka day. Saan anormal para iti bakit, nanang? Apay, anya tinagdumaan ti bakit ken lakay. Agpadalang day ta. No naalas akitaan ti bakit, amapan agsala-sala dita. Naalas mo't akitaan ti lakay. Ni nanang mo't, lalaki ni tatang, awan ti mapukaw ken kuana. Nala, tandaan day ta anak ko nam Jema. Into naddan tumot asawam, kat saan alumangan iti salaan, di kan tumot agririri Daytay pindaan na amin na babae nga isala. Kalpasan na, ada ka lang dito ang nakabutalang. Ha, kita agtumamot tilangam. Ha? Unay daytan, nanang? Tatang, saan kayon nga agkaraapan iti salaan? Dakas aya. Dakas sakin ni nanang numangisala kayo. Aguuyong ngamin tinayaw. Mading agpaiso tatang. Siyempre, ikabilangan nyo atirik na ni nanang. May san abakit iso anala kang agim-imon. Pataod na loko na rayta. Saan tatang? Masursuron ni nanang tunggal mapan kayo mangisala kadagiti babae. Ano kaya't na di mapanmat makisala? Ha? Unay daytan tatang? Langgong kamot, Carlito. Ay, apay manay bakay. Nangagaw ti saritaan yung agama. Awan mo't dakal sa nagsaritaan, may kanunjay mga anak ta. Dakas atikas jay. Ibagbagam kay din ano kayat kumot inak makisala. Apay kaslakan kang agbibisin unay amang tiyangsing iti babae. Ay, anday ta ka manan, Christina. Sa bagay, gusto kamot kit di Ha? Padasek to mamot ngagpaisaw, ti mapan makisala. Tarik na agmamot, tirik nam, iji salaan. Ay unay daytan kaka. Ay na Christina amiga, parikot aya dayta. Ay parikot para kanyak. Apay ngay, alaklakayan ni Carlito amapan mangsiksikat kadagiti babae. Salaan garun mat. Ano kayat mo? Di mapan kamot, makisala. Ay talaga amapanak amiga. Kita agmamat no anya tirik nana. Go, amiga! Kadwan ka pa'y ano kayat mo? Ta kayat ko ba, ti makisala? Ha?
Kaya't mo mat. Oh, siyempre mo't Kadya kayat, adag iti padak nga daidad na ti ka-partner ko. Asino nga ron nga, iti kayat mo partner. Dagiti teenager, siyempre. Anya? No makisala ka kadagitag tutubo lalaki, sigurado nga gimon ba't nilakay mo. Ay, anya. Inikan ka niti idea, tapno sumardengkan, amais stress iti aramid nilakay mo, akanayon niti salaan. Ay, man ngagpaisaw. Mapaanak to mat makisala. Katpilyek mat dagiti babaraw akasala. Correct! Unay daytan, kaka. Nay, Christina, sumipngitan kit naka-sporting kamay. Papanag, Nakaskas daaw ayaday ta. talaga mas daawak. Sa anak to pa mas daaw. No si kati nakaisputi nga rumari ti rabi ay. Apay, papanam ngamin aya. Mapanak mo tayo ti papapanam. Anya papanak ngay bagbagaman. Ha? Siyak mamait. Ha? Anya ti kayat masawan. No di ka maanawa nga agkarapan mangisala ka dagiti babae. Ha? Siyak mamait ti mapan. Ay unay daytan. Tatang, di umot kinadwa ni Nana nga napan nagisala. Bay, amdita. Padasin namot ka na, te makisala. Ha? Si papalubos kayaw? Iso, mati kayat na. Di ibigay ang hilig. Anya? Ito'y di pagisman na. Ay, unay daytan kaka. Nungay maadik, kay kayat nanton ti mapan makisalsala. Bay ama, tayo sa ti maibabain. Bakitan na makisalsala iti salaan. Tatang, nasaysayat mo't lang no agkadwa kayo amapan kaninanang. Tada kayo, tiyag partner. Saan ka kanya-kanyang partner? Ay, unay daytan. Ay mapantan, amiga. Karugurugi pa'y lati pasala, amiga. Makasalsalak nga ruday, amiga. Relax, amiga. Apay adita pa'y lamapan ngay, amiga. Ag-warm up tapay. Agpractice ta nga agsala, ti kayat mo asawan. Saan? Ag-shot tapay basit. Tapno nagangganas ti agsala. Ay kastaya, ay kasigi ag around. Siyatan, ayaw na idaitan kaka. Apay ngay bakay. Masansan kamit tayo na mapan makisalsala. Daki sayamat, aramid mo mat. Maday ti bakay nga agargarampang iti salaan. Nagkunamat nga gargarampangak ta tiritirik titingin na. Siyak mo't ti mapanagsala. Tapno mapadas ko mat, ti mapadasam. Ay, unay daytan kaka. No si ka tilapdak. Nagtanggan ti ulam. Di ka palapdan, italapdan nak. Ay, kita mo't na ron ati kasalsalam. Pati dagiti adik ababaro kat kasalam iti kaput-kapag. Katsika, malapdan ka mo tayo amang isala ka dagiti babalasang iti kaput-kapat. Maday ti panagras-rason mo bakit? Kat, sika nga ron ti hustaw, ti panagras-rason na. Lalaki awan mapukaw adayaw ka. Idin to tasika kat babae ka. May saka abakit. Ina, kansilaw ti pagtaengan. Katsika, saan ka aya nga adigay ti pagtaengan? Ay, malaksid ano, inanay nga adigay.
Ah, ay, unay daytan kaka. Nagrigat ka akasarsarita. Nagrigat ka ngan anawaan. Ita, kundi lapod ka kanyak. Sige. Pindaam ti pagbubudaan. Isala amin na babae dito'y lubong. Tamakisalak mo't ka nagiti amin na lalaki dito'y lubong. Kita ak mantilaing mau. Ay, unay daytan kaka. Bagbagaan nyo man ti inayaw ta mga madapig tao. Ay, saan natatang? Pagsaritaan nyo na yung bagday tabanag. Nakapuot ka ni ti bakit, rena-rena iti salaan. Kaya't na kailangan papasan. Ngamin, saan na kayo amaanawa akanayo na mapan makisala? Dahil ti iririri na akanayaw. Anya, ulita tatang. Awan kaste pagsaritaan nyo na yung bag dagiti bambanag. Tapno sana sa bali ti pagtungpalan na. Gulumot ngamin na niya, bakit Yolanda? Ay, day baka bakit bitay Saus, nasum na niya iti kakasta. Sala, kada arak. Isaw, kanayo na nakakuyog ni nanang iyaw. Delikado nga rudan, tatang. Sa kasarita yung man ti inayaw, talay. Sa balen ti tigtignay na. Dayta ka ti kunami kanya ading. Ano na uman ni nanang iti kaiimon na kada kayo. Isumat ti sumublat ngagpakaraw. Una daytan. Tatang, nanang, kaya't da kayo akasarita na imbag para iti pagsayaatan tayo mutlaang amin. Pudno ti kunan ni Jema, tatang, nanang. Agsasarita tayo para iti nasaya at kan naragsa ka pamilya. Anyaya ti bagayaw. Nanang, isardeng yun ti makibarbarkada ka ni bakit Yolanda. Ta awanan nasaya at turungan ti biyag na. Naragsa ka, iti pa nakigayim ko na. Saan ka mas stress? Kasi tararamidon ti amayaw, apa ng stress kanyak. Dahil tangarod ti urnusan tayo, nanang. Ay, dahi ta amayo ti kasarita ya. Sana siya. Ay nabakay. Isong araw na bimalautan na iti anak ta, tapno maurnos na iti bambanag. Interesado ka mutlaang na ya, adum nga kadakwada. Di naktupay impangag apulaos. Isong araw nga agsasarita tayaon, ta kayat ko tagkaray iti sango na iti anak ta. Tsak kayat ti nariribok a pamilya. Ay, saus. Nagsaaw tay limpyo a tao. Nanang, ikan tayo mat ni tatang iti gundawa, yamang ipakita iti parang balbaliw na. Kastamat nga ikan na kayo iti gundawa, nga umawat kan ko na. Ket pakaragsakan mi nga gabsat no maurnos yu ti bagbagiyo. Pudno ti ko na ni Manong Albert nanang. Saan mi akayat ti ma-stress, ada kayo anaganak mi ti makagapo. Sikan tumot nga main alaklakayan. Ay, saan kayo nagsinidir nanang? Lepasan tayo nga rudan, nagiti saan na nasaya tabambanag. Makamu kayaw. Kaya't yu ka na iti naragsak a pamilya, nanang. Ay, natural mo't Kay kayat ko ki din ti may stress. Da kayo nga tatang. Ay, nonya ti pagsayaatan tayo amin. Dahita, ti kayat ko mapasamak. Sigurado ka, Carlita? Why, bakit? Kitnuan niya man tinagkurangak. Saan mo na laglagi pa ita pagbabawyakaon? Ipagapaw ka na iti anak ta. Ipagapaw para iti nasaya at pamilya tayo. Kasta kayo kumamot, nanang. Agpinakawan kayo kinitatang. Awan mo't sabsabali, nanang. May sa tayo mo't. Kaya't may anaragsak kayo kanitatang. So nga, agin narakop kayo man kitdi. Ay, uwan mo't ngamin bakit? Arakupan ka man. Tarik na ti bara ti ayat kao. Alan, arakupan ka bakit? Unay daytan kaka.
Kasta ti mayat. Una daytan. Ditan papagayam tinagipusan ti pakasaritaan arapauluan. Siyak mamay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Makapabilib tumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay ngay akas tao eh. Asinot ka apam, dita cellphone mo, baka Daytoy man ang babae, bastos. inan-ano na kaaya. Sinalawasawan nak. Nagpasalawasaw ka man. Kasanaw, kano agsasao kat pudpudnaw. Makapabilib tumat. Kasta talaga, ti patalastas, wano komersyal. Sana mabali namat matay na ngagsasaw. Masapo na nabnabiyag, ako namlano pudpud no lauray. O ita, naala ka. Nagdaras ka ngamin na mamatpatay. Anak ti Diablo, kinde. Anya aya, ti problema makin kwa na. Sayang, jay kwarta ka sa nga ribaw. Awam mo't nagbaliwan ti kudil ka. Nagbaliw mo. Awam mo't ti makita ka nagbaliwan na. Andya ka taawanan. Awan mo't ti makita ka nagbaliwan na na eh. Anya nakitam ayalakay. Kimri et ti kodil mao kan ngimisay. Unay daytan kaka. Aguray kamanta agkomentak. Marwam kayon Asinot ka pa yun na. Nay, daytoy man nay. Ni, dahi tamot cellphone ti tutuyaw. Daytoy babae. Anyat nagan na. Ay, yakman amaw. Di yumot ka ayam am mo ngam kap apayaw. Kanulino ko nakiti namin dwa. Namin doa. Wan. Bastos daytoy. Nasing putak nga men. Kunada pa nagtalag ko iti pada katao. Iso ang nagtalag kun kwa na iti namin dwa. Kat ay na, 2,000 mo tinaala na kanya nga awan tinapasamak. Napasamak. Wan. Imbaga na nga umubing tilangak iti 5 minutos laang. 5 minutos laang? Umubing kayon? Iti 1,000 pesos laang? Kaya isumot ti kunana. Kan isumot timpakita na. Ay, nagdemo, ti kayat siya asawan. Wan. Adamot padak abakot. Anang ipakitaan na. Iti panagbalbalew. Iti langa. Nan, kitakman. Kitam dito kita. Makapabilib tumot. Buyaam I-apply ko na ito yung likido. Iti rupa ni Nana Akastoy. Kalpasan na. Igusugos ko iti rupa na. Dito silver metal. Agora kayo na. Nay, apay nga impus mo. Dahil tala imbaganan kat kinaulbudan. Silver kuna na dita metal. Agsungani. Ay, anya. Ay, ituloy ta abuyaan. Nalamuyot nga igusugos ko iti rupa ni Nana Akastoy. Oh, makita yung epekto na. Awan pa may sa minuto kat imubing. Kan makapasalibukag ti resulta iti rupa na. Kitaan nyo gani, sumil sila. Agora na lang. Dahil ta kuna na sumil silap. Kat no inikan na iti likido apagpasilap. Di ka sumil silap. No ikamot na itarupam, mabalin na sumilap mo. Ay, ituloy ta. Oh, kitaan nyo ti bangi raping-ping na, oh. Ay, lumablabaga kasla kudil ti ubing. Agora kayo pa. Kasano adi lumabaga kat ingusugos na mo dahil ta metal itiro pa na. Oh, kadasan niyong aramidan nanang. Gusugusan nyo tarupa yaw. Uri awan ni kabilyaw. Basta gusuguso nyo kat lumabaga. Ay, alaman. Sige, gusugos.
Agsarmingak man. Data. Lima baga akas laubing agpaysaw. Makita yun. Ngam, kalpasan ti may sa minuto. Ang subli ti sigo da maris ti kodilyo. Ay, anak ti Diablo kidya pa ng luko daytan. Nalawag a makita nga awan nagbaliwan na taro pati modelo dita. Naikan lang iti liquid na sumilsilap sa naigusugos. Di kaslay mo bing kampay ide, ngam makita mo ti kurarot na sana nagbaliw. Naala kayo lang iti panagsasaunay ta babae ang nagdemo kung nagpatalastas. Ay, unay daytan kaka. Tatang, bagaan nyo ngamin ni Nanang, tasardengan nan tagkita-kita iti cellphone. Mas daawak sana madidigra. Ang kita-kita latta. Ay na, ni Nanang aya, kaya't napaymut piman ti umubing. Anda ayamat umubay. Bumakait kan lumakay tayo amin. Saan kat nga umubing? Isuat, ibagayo kin ni Nanang tatang. Paiman tabagbagaak manan. Tanay, talaga nga kita-kita iti cellphone na. Biro kan nalatta ti pagpaubay. Unay daytan kaka. Amam bakay. Ang interes ka ngamin unay. Iso nalakakaamamat patay no aday pakita na iti cellphone. Uno nagtiba naga makita mi ti Facebook kan YouTube. Kas kada no niya pa di taas social media. Kas iti na iti babae nagsasaaw. Makapabilib tumot. Talaga akas ta bakay. Saan mo ta mabalin ti matmatay nga agkomersyal? No di kat nabnabiyag. Tano saan? Awan mamati katakwada. Masapula nabnabiyag kunak manayin. Overacting. Kaslamat iti drama No underacting ka, no matmatay ka. Ay, matmatay mo't ati dumngagkan ka. Ay ngam apay ngay dagiti artista? Mapaubing damot ti bagbagida kun langada. Wen angam saan a permanente. Sa bali lang jay agpa-surgery. Saan mata surgery ti boy-boyaam no di kat pidasan da tirpro pa da. Sana iridis-ridis ti rupa da. Massage kunamot alakay saan arides. Iso mo't lanay ta. Ridisin da ti rupa da tapno lumabaga. Inton kwan. Nagyudyuda inta rupa. Ay salit ki iday. Anyang amin ay tirantam ngagpapaubeng bakay. Ay tapno ko amot Tapno ko Tapno agpaaram ka. Nagkunamot langgong. Apay nga may anas kan ngagpaubeng. Agpapudaw kan agpapintas ka. Ay tapno may mayat mo't labuyaan ti rupak anapintaas. Ay unay daytan ka. Tatang, pansinin niyo mo't ngamin ni Nanang. Pampansinak mat. Alangan nga agdungdung par kami dito balay nga awan pinansina. Agpapapansin laeng dayta. Kaya't na amay ayo kayo akanayon iti langana. Amuyo mo't kan ti bumakot. Kasmo't lay ti lumakay Nga agsapul damot iti pansin. Uno ikan ida iti importansya. Adula amin na ita. Saan akas tatang? Di ka makita ni Nana Turia? Isumot ti reklamo na kinilakay na. Ta saanan akayat nilakay na. Nagsapul ito ubing. Madi ati kasta. Uray siyak mo't Nadan to asawa kat baybayan na ko no bumaketak. Ay, jak mo't kay ti kasta tatang. Iso, maawatan tayo ni Nanang. Anya pa lang amin di sapulin na kat inayat ko may. Tadyak mo't insok-sokat. Dandan ni amin alalakay dito kat insukat na ti asawa na. Sakit saan. Kalpasan na. Kaya't nakpayla asulisuga.
Saan mo't siguro apa nang sulisog da jay tatang. Kaya't na lang amin tinaren ti kinalapsat wano kinapintas na iti imatang yo. Bakitan? O naidaitan? Abaw! Ito parsiya, abaw! Hindi ta anak. Kita man di tao di ta nga agapapaw. Nangag ko tatang, dito'y ayaday jay. Di ta gate. Ito parsiya, abaw! Federica, tinagan ti parsiya. Ay, ninanang nga rod at akin parcel. Mabit lang, sir. Sigurado nga dabayad na day jay tatang. Inkay baga kanina nang makta isut mapanmangala. Isaw ti mangbayad. Tatang, ni, day jay magaya man ni nanang. Aw-awatan ng ti parcel na. Anyaman nga tadaitan. Sana maumuma nga agur order iti online ti Jaskay. Sana madidigra. Ay unay daitan na bakbakitan. Namin ano kan anapi ki bakit. Gimatang ka manayon iti online. Isu tinanggatangan ni Pasing. Isu amamati Ta makita kat saan unay maganti kudil na. Imubeng kan pimudaw ni Pasing. Manay. Ay nalakay. Saan ka kadi ako mun kontra. Taday talang mo tiragsak ko. Kan gunggunak nga grigrigat. Saan mo agong gunaan ti bagay miti pasig a pikay? Tapno saan ka ngagbali na pikay? Anya? Kasano kumangay ngagbali na kapeke? Sa balinton ati langam. Amangan mo iti kauusar mo iti pikay kat agbalin kan nga alalya. Ay unay mo daytan ka. Apay akasta kayaw. No kayat asawa yung agpapintas. Di yu kayat. Ngam no makakita kayo dita iti napinturan ti rupa na babae kat kasta unay mo ti panang pereng yu kadakwada. Saan akasta bakit? Saan mo pagpapadaan na iti lalakay? Kaskin ni badong, dua ti asawa na, limod di may sa. Isut pagapapaan da kini bakit na, aging ga nagsinada. Isuda Apay kayat mau nga isukat ka. Ay, saksak bayak dayta, isungag papapintasak lakay. Agdwa-dwa ka iti asawam nukas ka. Ay unay daytan. Amuyo na nang nasingpot ni tatang. Pagulidaran nga ama. Saan nga aglukluko nga kasi tidaduma. Tamok nga si kasunti bagbagay. Nasaya at matkat ni dayta. Ngam agtalag kayo kumakanayon ka ni tatang. Ay narigatan, adon ti kasta dito'y lugar tayo. Jak kayat ti may pada. Nanang, saan nyo ka di abot-but ngan ti bagbagiyo? Nasingpot ni tatang. Amoy na tata, asawa yo. Amok ka saksak bayak laeng mo ti masakbayan. Anya ti amok nga, no agbaliw to ti panawan. Negative kayo manan. Dayta ti makadadali ti may sa tao. No agbalinan a negative, tila pagamam kanan. Kas iti dayta. Jello, anak, maawatan naklaktan. Katsardengan na kun abagbagaan, ta sa anak nga ubing abaset. Amok tar aramide, o nay daytan. Sino ka? Di nakman ang awan iti kastalakay. Si kakadidayta, bakit? Ay unay kamutan lakay. Imbisa, wow, nagpintas kamutan bakit? Kunam kumamot, nung kasla nakakita kay talalya. Ay napoy. Apay na takiday mo ta nagpuskol. Kan naglawa mo ti sinakop na di tamuging mo. Sakit na itamatam. Kasla na disnaw. Pati taping-ping mo. Kasla na sipat-sipat. Ay unay daytan bakit? Anyat inararamid mo ni taropam. In ka man nagsarmeng. Sinarmi nga kunti rupak. Sakbay arim mo arak iti parlor. Nakita kakasla ak agrurupa nga artista. Ay unay daytan ka.
Talo kami ababakit ang nagpaayos si Jay parlor ni Bakla. Iso ang nagpipintas kami at talo ababakit arimwar ni Jay. Ayaw na netan. Kaamamak mutan talang ang bakit. Na, Isublem bisigo na kiday mo. Sa nakasta kiday amin na nakalawlaw at sinakop na. Sa ngay tarya na kiday, nagalas. makapainsulto ka ma. Nantinongpis na kumatan. Ay, urala nagkulalan tit makita. Tapno mamurmurayan tamatam. Kat makitam ti hustaw. A kinapintas ka. Langgong. Ayaw na daytahan. Madi, itinaramid yun nanang. Ay, madmadi tinaramid ti amam Jelo. Lalaisin na kiday. Nanang, mapnag kay ngaminan ti adda alangayaw. Nagsaya at abuyaan ti simple alanga. Jelo anak, amuda kumamat nga presyaran. Napintas kayo, mate. Ureawan make-up yaw. Amam nga milbakay. Rugi-rugi tamla tarupa mitikas tangar aramidam. Gastos pa'y. Ragsak ko na ito lakay. No napatugak ka na kayaw, saan yung ipaidam mo tati ragsak kaw? Tasan mo tadakis tag-make up? Kan ragsak kaw ti mangurno si ti bagbagay. Ngam bakay. Nasubra amat. Tilay taptapal mo ni tarupam. Nagalas nga minon ti kudil ti rupak, ta napuuran. Nagkuskus sa paun, kun nagmapamutan, iso atap-tapalak. Napuuran kapo ka nagiti agas ngay kabil mo. Saan mo ta doktor tinang ibaga ngay kabil mo nagiti nga agas iti rupam? Oray kumaano dermatologist tinang ibaga. Wano nang ijaya ka nagiti nga agas. Saan may kumpumpurmimot nita? Wanya ngay. Di nadadaal ta rupam. Iso atak-tak ka ba maon? Unay daytan? Ala, gusto nga ruden, tamapan ko ipakita iti dermatologist ita. Anyan tumanan ti sumarno ngay tapal mo di tarupa mapangdadaal. Unmat ngagpaiso nanang. Awan kastay simple laeng. Agdiram os tapno nadalos ti rupa. Ikam na ti basit a lotion, kun baby powder o dinalpas. Magmukhang baby ka na. Saan atila itap-tapal yung makadadaal? Kitandak. Awan ti itap-tapal ko. Iso a fresh ti rupak nanang. Nalawanan. Inakpaagasan iti dermatologist. Kadyak to napalan. Dagiti nagbilbilibak dita. Makapabilib dan tumot. Unay daytan kaka. Kun agtalag kayo iti pamilya yun nanang. Para ka na kami, napintas kayo. Unay daytan kaka. Agyaman na ka, numakita yu ti pintas ka. Uwan may talaga amad anak pintas ka bakit? Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Makapabilib tumay. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.